Mozak je najsloženiji organ ljudskog tijela i upravlja svim aktivnostima neophodnim da bi čovjek preživio. On nas čini svjesnim, emotivnim i inteligentnim bićima. Cilj kampanje Sedmica mozga je da podigne opću svjesnost o značaju prevencije i liječenja ovog najmisterioznijeg ljudskog organa. Ono što za sad jeste najvažnija tema, cerebrovaskularne bolesti koji su skoro 50% u odnosu na sve druge neurološke bolesti, ali pored toga želimo skrenuti pažnju i na mentalno zdravlje. S obzirom da danas imamo u porastu oboljenja, pa čak i mlade populacije koja sve više ima simptome neke mentalne bolesti. Ljudi jako malo znaju o tome i najveći problem što se jako malo interesuju zbog samim bolestima jednog sistema. Zbog toga smo i mi kao studenti uzeli inicijativu da prenesemo što više znanja. Njima je li sama prevencija je ključ do izlječenja. Osim klinike za neurologiju UKCA Tuzla, ove godine je podršku u realiziranju projekta pružila i klinika za neurohirurgiju, čiji će stručnjaci održati nekoliko radionica. Jedna od njih se odnosi na endovaskularno, odnosno unutarnje liječenje oboljenja krvnih sudova mozga, metodu koju za sada rade jedini u Bosni i Hercegovini. Više stotina pacijenata svake godine biva hospitalizirano u našem kliničkom centru zbog recimo samo akutnog ishemijskog moždanog udara kao najčešćeg oboljenja, a i hemoragijski moždani udari su jako česti i danas manje više ih liječimo ovom metodom dominantno. Na klinici tvrde da bi pacijentima, ali i studentima medicine mogli pružiti i mnogo više nego što to trenutno čine, ali da je zato prethodno ispuniti određene uvjete. Znamo puno više nego što možemo. Blago rečeno je loša materijalna tehnička opremljenost osnovnog inventara. Mi na sreću imamo dovoljno prostornog komoditeta, imamo kapaciteta da doradimo više. Imamo mogućnosti i znamo, mogli bi doraditi, a kako bi naš svijet shvatio, nemamo s čime. Klinika za neurohirurgiju UKCA Tuzla, čiji su se stručnjaci educirali u SAD-u, Njemačkoj i Francuskoj, je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Tuzli.